Izin ya Allah, izin ya Rabbi, izin beneberi kamam kisah uraga jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara uraga jula marhaban kabe terima kasih kaum nikah izin ya Allah izin ya Rabbi izin beneberi kamu menggita uroka jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara uroka jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara papan nasana kamu marhaban mengakhirakan hana saja lidatan tulung hai ada badan sangkon tangan dalam bahagia lidatan tulung hai ada badan sangkon tangan dalam bahagia izin ya Allah izin ya Rabbi izin beneberi kamu menggita uroka jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara uroka jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara ban mandum waris ahli rumahnya pemagama kemenjagi hana sampuna nibakamonya kebungang jarau marhaban membaca nazaratullah khairul mu'minin kamalul amin tengku mendoa doa memohon niba ilahi Allahu Rabbi betroban pinta doa memohon niba ilahi Allahu Rabbi betroban pinta izin ya Allah izin ya Rabbi izin beneberi kamu menggisa uroka jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara uroka jula marhaban kabe terima kasih wahai saudara kasih ke Allah marhaban kamu menjawa ujung raja papan salah pemeagama beizin kamu wahai saudara papan salah pemeagama beizin kamu kemenjagi izin
terima kasih wahai saudara urang kajula marhaban kabe terima kasih kaum lingga. Sekian dari kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.